Madre Maria Bernadette monu SSPS remata ona ni peregrinação iha mundo no fila hika sona iha nainha kadunan santo iha loro sanulo resinghat fulan março tinane Mauricio mundu hanesang liling ne belakang fona Roman mabe na benedicto mohu hanestan Madre Maria Bernadette SSPS Moris iha besnam kefa iha loron sanulo resing roa fulan Febrero tinarihu ida tu sia tulu nulu resing lima. Hautama ia aspirante ia tambua ia lorong walu. Fulan Dezembro tinarihu ida tu sia 5 nulu resing tolo. No votos primeiro ia halelulik. Ia lorong ro nulu resing rua fulan Agosto. Tinarihu ida tu sia 5 nulu resing neng. No hala votos perpetua. Ia halelulik katambua. Ia lorong sanulu resing neng fulan Julho. Tinarihu ida tu sia ne nulu resing hat. No ikus naim bolu hikas banainya kadunan santo ia loron sanulo resing hat fulan Março tinarihu rua ronulo resing lima. Ia bibang ne arcebispo arquidiocese metropolitana Dili Dom Virgílio Cardiel do Carmo da Silva STB usi homilia hateten. La ia opção ne bedia kliu no fura kliu ona Madre Maria Bernadette halo tina hitu nulo liba molok ni entrega an bamaromak. Dom Virgílio Cardiel dian, Madre durante jovem, oferece-lhe antomak banai maromak. Husi tinang sanulo resing hitu, to tinang sianulo, no durante tinang hitu nulo resing tolo, oferece an ba religiosa. No tinang tolo nulo resing tolo, no dar missionário, no Madre sa exemplo extraordinário e a família SSPS no SVD. Antes sakoto is, Madre Maria Bernadette mau no SSPS sateten. Ia ita futar liman hau sarang hau ne mori stomak. Ida nemak lefong ikus, molok fila hikas pa aman maromak ne kadunan santo. Ia loron sanulo resing hat fulan Março, tinang rihung rua ronulo resing lima. Madre Maria Bernadette SSPS, moris usi aman, Edmundus Eno, hau kilo, moris nesang agricultura, no inang naran Marta Bano, Biluti, dar dona de casa. Madre haune estudo, você tinarihu ida tu sia hat nolo resing hat, to tinarihu ida tu sia hat nolo resing hitu, Madre haune escola primária, ia oelok kefa, você tinarihu ida tu sia hat nolo resing hitu, to tinarihu ida atu sia 5 nolo resing hat. Continua escola primária, ia Madre SSPS tambua, no você tinarihu ida tu sia 5 nolo resing lima, to tinarihu ida tu sia nenulu. Hau escola presecundária ia Dom Bosco haleluli. No husi tinarihu ida tu sia nenulu resing hat. To tinarihu ida tu sia nenulu resing lima. Escola secundária Santa Pius Kefa Menanu. No husi tinarihu ida tu sia nenulu resing walu. To tinarihu ida tu sia hitu nulu resing hat. Continuan estudo ia ikip Madim Surabaya, Indonesia. No nemos etapa formação vida religiosa ia lorong walu fulan Dezembro tinarihu ida tu sia 5 nulu resing rua. Madre Maria Bernadette tama ia congregação local Hati Tersusi Maria. Ia betung nebe hari husi referendum mons Jacobus SVD ia lorong ronulu resing rua fulan Agosto tinarihu ida tu sia 5 nulu resing hat. Hau etapa noviciado ia betung no ia lorong ronulu resing rua fulan Agosto tinarihu ida tu sia 5 nulu resing nen. Madre Maria Bernadette halo primeiro votos ia congregação local HTM Betum. Wahira Jacobus SVD fila hikas pamaromak ne kadunan santo. Madre Maria Bernadette decide muda ba congregação SSPS lehus etapa formação SSPS nyen. Ikus mai hamutu kone kolega nain sanulo resing rua udar grupo primeiro hahu formação ia halelulik. Ikus mai ia lorong ronulo resing rua fulan Agosto tinarihu ida atu sia 5 nulu resing nen. Sirahalo primeiro votos ia fating nebe hanesan no ia lorong sanulo resing nen fulan Julho tinarihu ida atu sia nenulu resing hat. Halo votos perpetua no hetan mandato missão usa liderança congregação SSPS ia Roma o di halau missão ia província Timor Indonesia. Madre mos experiência serviço ia ari oin hanesan o se tinarihu ida tu sia nenulu to tinarihu ida tu sia nenulu resing tolo
hanori escola primaria católica halelulik. Hosi tina rihung ida tusia nenulu resing tolu, to tina rihung ida tusia nenulu resing hat. Hala oknar pastoral, o família jovem no labarisira ia halelulik. Hosi tina rihung ida tusia nenulu resing lima, to tina rihung ida tusia walunulu. Hanorin ia escola pré-secundária, Saverus Putri Kefa Menanu, no hosi tina rihung ida tusia walunulu, to tina rihung ida tusia walunulu resing sia, no dar mestra ba irma novicia sira, ia halelulik, no ia tempo de ba hanesan hola parte nar liderança, no dar Conselho Provincial, Região 3, Agel Rum, Timor no retamos oportunidade, participa ia internacional ia Roma. Hosi tina rihung ida tusia nulu, to tina rihung ida tusia nulu resing rua, hanori escola pré-secundária HTM halelulik, no hosi tina rihung ida tusia nulu resing rua, to tina rihung ida tusia nulu resing hitu, hanori escola pré-secundária Nossa Senhora de Fátima Makadiki Watulari, no hosi tina rihung ida tusia nulu resing walu, to tina rihung ida tusia nulu resing sia, halau pastoral ba ema moras leprosia, ia palaban oikusi, no hosi tina rihung rua to tina rihung rua nen, hanori escola pré-secundária, no escola secundária Santo Antônio oikusi, no hosi tina rihung rua hitu to tina rihung rua no resing rua, ola parte e equipa formadores, onde acompanha irmã no oficia sira e a hera. Hosi tina rihung rua no resing rua, to tina rihung rua no resing lima, tama ia casa idoso Sabracalaran, Becora, no termina de viagem icus ia mundo, usi família Ardalina ia Timor-Leste. Ia tina rihung ida tusia senulu resing hitu, usi Makadiki, Madre Maria Bernadette, para tratamento saúde ia Surabaya, hetang moras cancro ia kakutat. Nude Dr. Prediksi kata nia sobele moris ia fulan tolu nia laran, mas be tamba fiar ne bebot ba Jesus futar fuan santo, ne entrega bot hoto ba maroma. Ikus mai Madre se moris ia tempo barak nia laran, no Madre Maria Bernadette didika antomak ba missão ia Timor-Leste durante tinan tolu nulu resing tolu. Boa viagem, Madre Bernadette, hakmate que etania mundo fon, sai rezana imba Madre, Padre, inclui strani sirahoto. Adeus, adeus e adeus.